Sanibonani, igama lami ngo-Amatula. Lana sizokwenza ama-graph sisebenzisa i-slope intercept form. Mhlambe usuyazi noma awukakazi ukuthi noma yiphi i-linear equation esiba nayo imelwa ngu-y olinganiswe no-mx ohlanganiswe no-b, lapho u-m uyislope. Islope-ke umugqa lo owubonayo laphayana isona islope, le migqa le elaphayana isona islope. Bese u-b wethu uba i-y-intercept. Indlela elula lana yokuthi ubone u-b noma uthole i-y-intercept ukwenza u-x abe ngu-0 ukuze uthole u-b. Ukwenza u-x abe ngu-0 bese uthatha lo x uxazulule ngaye laphayana, umfake laphayana kule formula leyana ukusebenzisa lo 0 lona. Bese-ke masimfake kanje kule formula lena hlanganise no-b, lokhu kuzokunikeza u-0 kokubini ngoba noma yini oyiphindaphinda ngo-0 kunika u-0. Ngakho-ke sizosala no-b, u-y wethu uzoba ngu-b. Uzobona kulo mugqa nawe lana ama-coordinate wakhona ngu-0 no-b. Uzobona kulo mugqa la u-y, uzobona la u-y elingana khona no-b wethu. Ngakho-ke nalana uyabona ama-coordinates wethu wokuqala ilawa, le i-slope sethu. Bese-ke lana u-x ungu-0 bese i-y-intercept yethu ingu-b. Manje-ke kwenzekani mangabe u-x engu-1? Mangabe u-x engu-1 sizoyenza kanje, sizomfaka laphayana esibalweni. Uma simfaka laphayana sizosala no-m ohlanganiswe no-b ngoba u-1 uphindaphinda u-m uzokunikeza u-m. Ngakho-ke lana i-coordinate yakhona izoba kanje. Naye le coordinates lena ikhona laphayana emgqeni, usemgqeni lo 1, m ohlanganiswe no-b uyamthola laphayana emgqeni. Ngakho-ke ni-slope phakathi kwalama-point amabini esesifunayo kuzoba u-mb ohlanganiswe ohlanganisiwe kuzoba u-mb osusa u-b lana bese odividwa ngo-1 osusa ngo-0. Lawa ngama-coordinates lawa esiqeda ukwathola laphayana. Lokhu kuchaza ukuthi ushintsho luka-x lidivayidwa ushintsho luka-y lidivayidwa ngoshintsho luka-x. Manje-ke lana engifuna ukukwenza lokhu kuzosusana kokubini. Lokhu kuchaza ukuthi sizosala no-m ngoba u-m over 1 ukunikeza u-m. Lana-ke engifuna ukwenza lama-graph lawa adwetshelwe, sizothola islope salama-graph, islope, i-equation nama-intercept walama-graph lawa. Manje-ke esizokwenza lana sizoqala nge-graph yethu yokuqala ukuze sithole islope sakhona, sithole i-equation sithole islope, i-equation yalama-point lawo yalama-graph lawa lemigqa lena. Manje-ke sizoqala ngo-a wethu. U-a wethu manje islope sika-a asiqale lana kule point lana. Sifuna amanani even, sifuna amanani alingene. Ngakho-ke na sizothatha u-2 walana waku-y lana sizothatha u-2. Ngakho-ke lana uma uhamba uya esandleni sokudla uhamba kawu-3 kanje. Lena sizoyibiza ushintsho luka-x lungu-3 ngoba sisuke ngale ku-2 ngale ku-y ngale sahamba kayi-3. Bese uma wehla lana wehla kabini, uma wehla kabini uzogcine uno--2/3. Ngakho-ke nalolu shintsho luka-y. Islope sethu-ke lana slope sethu sizothola ukuthi singu
2 singu-negative 2 over 3 ngoba kusuke ngoba lana sisuke sehle kabili sikusehle ngo-2 uma sisuka ku-2 wehla ngo-2 kanye ila sizothola khona lo negative 2 over 3 lana njengoba ubona lo negative 2 over 3 ngiyathemba ukuthi uyabona ukuthi simthule kanjani lo negative 2 over 3 asithole i-y intercept ke manje ngoba lana sesine slope asithole i-y intercept ukuthi ikwamapha ama-axis lana ama-y axis wethu asivele sithole ukuthi sesivele sitholile ukuthi islope sethu singu-negative 2 over 3 angithi lena yipointi lana u-y engu-2 khona lena yipointi la u-y engu-2 khona masiye esandleni sokudla kanje masiye esandleni sokudla kanje besizokwehlela phansi ku-y siyehle ngo-2 over 3 manje leli kumele kube yilo ipointi leli lingu-1 ongu-1/3 noma singathi ngu-4 over 3 kanje ngakho-ke u-b wethu uzosinikeza u-4 over 3 manje masibone ukuthi i-equation yethu yini lena iyo i-equation sesiyazi ukuthi i-equation ka-a ingu-y olinganiswe no-negative 2 over 3x ohlanganiswe no-4 over 3 lena iyo i-equation yalo mugqa lona ngakho-ke manje masiqhubeke masenze umugqa u-b lana uma senza umugqa wethu ongu-b sesimbhale kanje masenza u-b wethu lana sizofuna islope kuqala nakhona sothi ushintsho luka-y sibhale kanje sifuna islope sethu lana manje-ke lana uyabona ukuthi uma ula ku-1 bese unyuka uye phezulu unyuke kathathu uzogcine ulaphayana lana-ke ushintsho luka-y lokuthi sinyuke ushintsho luka-y elokwehla lolo lokuya esandleni sokudla ushintsho luka-x la siye khona kanye bese sanyuka kathathu ingakho sino-3 over 1 ngakho-ke manje masino-3 over 1 lokhu kuchaza ukuthi u-3 odividwa ngo-1 u-3 lesi yi-slope sethu-ke lesi sifuna i-y intercept manje lana uma u-x engu-0 u-b uba ngu-1 angithi uma u-x engu-0 u-b wethu uzoba ngu-1 ngakho-ke nalana sizoba no-3x ohlanganiswe no-b iyo-ke lena i-equation yalana bese-ke senza esokugcina lana sokugcina u-c wethu lana ku-c nakhona siqale nge-y intercept ku-c sifune i-y intercept uyabona ukuthi lana u-x uma engu-0 u-y ungu-negative 2 ngakho-ke i-y intercept yethu izoba ngu-negative 2 bese islope sethu lana sesifunayo ushintsho luka-y divided ngoshintsho luka-x lana emgqeni uma uya le esandleni sokudla uma uya kane esandleni sokudla kanje uzonyuka kabini uye phezulu lo y intercept ukunyuka kabini ushintsho luka-y bese ukuya esandleni sokudla ushintsho luka-x ngakho-ke sizoba no-2 over 4 u-2 over 4 lona uyafana no-1 over 2 okay-ke manje asibhale kanje i-y intercept yethu ilena i-y intercept yethu bese-ke lana sinyuke manje masenze lesi isibalo asibuke lama-equations wemigqa sibuke ama-equations wemigqa lana i-equation yokuqala lana kuthiwa u-2x islope bese u-5 lana
i-y-intercept. Lo 2x lona uchaza islope, lo 5 uchaza i-y-intercept. Njengoba lana ithi ngifake le point lana, yabona lana ngisuke phansi, ngisuke ku-0 ngabala kayi-5 ngafika ku-5 ngoba i-y-intercept yethu ngu-5 futhi ngibhale kuma-y-axis wethu. Ngakho-ke ipoint lami leli elingu-5 uma ngizoya esandleni sokudla kanye bese nginyuka kabini, kuzoba la ipoint, nangapha ngisandleni sokudla kanye nginyuke futhi kanye, ipoint lizoba kanje lana. Uma ngehla lana kanye bese uma ngisandleni sokunxele, uxolo, uma ngisandleni sokunxele kanye ngehle futhi kanye, uzothola umugqa wakho uzogcine unje. Uma qhubeka wenza njalo njalo, umugqa wakho uzogcine ubukeka njengalona, uzoba kanje. Ngithemba ukuthi uyabonakala lo mugqa lona. Lena-ke iyona eyokuqala i-equation yethu, umugqa we-equation yethu. Ngakho-ke masenze owesibini lana umugqa wethu ngubhale ngapha ukuthi y ungu-negative 0.2x uhlanganiswe no-7. Lo negative 0.2x asimenze i-fraction, ngakho-ke uzofana no-negative 1 over 5x uhlanganiswe no-7. Siyazi ukuthi i-intercept yalana ingu-7. Lo 5x lona ukutshela ukuthi kubo wonke abo 5 esandleni sokudla sehla kanye. Lo 5 lo uchaza ukuthi kuwo wonke abo 5 esandleni sokudla sehla kanye. Ngakho-ke i-delta yethu yaka y over i-delta ka-x iyo le, kusho ukuthi lo islope sethu-ke lesi 1 over 5, negative 1 over 5. Asikwenze lokhu sibone ukuthi lana ubathe unyuka kayi-5 kanje, 5 wethu uphelela kuphi? Uzophelela la. Lokhu kuchaza ukuthi nangapha wenza kanjalo. Lokhu kuzochaza ukuthi ngapha-ke u-negative 5 kuzoba u-negative 5. Angithi ekuqaleni laphayana lo negative bekaku-1. Lokhu okuchaza ukuthi esandleni sokudla besehla ngo-1, manje-ke sesehla sesinyuka ngo-5 kanje. Point lethu libe la, sinyuke ngo-5. Ngakho-ke uma sowunawo lama-point lawa ungawahlanganisa kanje wenze umugqa wakho onje. Umugqa wakho uzobukeka uyinto efana nayo lena, uzobukeka unjena. Manje-ke asenze lesi sika x negative 1, sithi u-x ungu-negative 1. Lesi lana lokhu kuyafana nokuthi ngu-negative 1. Lo negative x lona uyafana nokuthi ngu-negative 1. Bese u-b wethu uchaza ukuthi ungu-0 ngoba akekho u-b. Angisho siyabona ukuthi u-b asinaye lapha, basinikanga, sino-negative x kuphela. Kuchaza ukuthi u-b wethu ungu-0. Ngakho-ke la lo x uyafana nokuthi ngu-negative 1. Islope sethu singu-1. Ngakho-ke lana sizoqala lana, sizoqala ukwenza ipoint lethu lana kanje. Ngithemba ukuthi liyabonakala. Nalana senza into efanayo naleyana, ukuthi uma uye esandleni sokudla ngenani elithile bese uyehla ngenani elithile ukuze uzothola ama-point lawo. Lama-point wami lawo engiwathole lana, uyabona uma sowahlanganisile akunikeza umugqa ofana nalona, akunika umugqa onjena. Bese-ke masenze lesi sokugcina-ke sona sithi u-y ungu-3.75.
lana ungazibuza ukuthi ukuphi u-x ngoba asinayo u-x lana. Ungazibuza ukuthi ukuphi u-x, kodwa buka lana lokhu kungabuye kube ukubhale kanje. Ungabuye uthi u-y ungu-0, x uhlanganiswe no-3.75. Manje-ke uma kunjena kunomqondo islope singu-0 noma singashintsha kanjani islope u-x, noma singashintsha kanjani islope u-x, u-y yena akashintshi, uzohlala anjalo. Ngakho-ke lana kuchaza ukuthi ushintsho luka-x oludivide ngoshintsho luka-y luzohlala lingu-0. Ngakho-ke asibeke lana, simbeke u-3.75 wethu uzoba khona la. Ngakho-ke lana ngoba u-y wethu ungu-0 kusho ukuthi kuzoba kanje, kuzoba kanjena. Iyona-ke impendulo yethu lena. Ngicela ukuthi uyiphinde lo mbukiso lona ukuze ujwayele. Ungakhohlwa futhi nokuthola ezinye izibonelo kwa-ClickMaths. Usivakashele njalo ufunde. Themba ukuthi usizakele.